Kim bu? Şahıran doktordu. Salamatsızdır mı? Ya. Salamatsızdır mı? Ya biz şakırdık. Kim ağrı otur? Nakıs ağrı otur. Gelin diyeyim. Ayak kim çeşpeydi mi ne? Biz doktorumuz. Doktorlar var. Şişpeydi. Söyleyeceğim. Nakıs ağrı otur. Ne bardak da? Ne bardak? Nasıl kim şaşılı otur? Kim şaşılı otur? Siz adam emcege geldiniz o kara. Hani? Yapınız. Kaç yeriniz ağrı otur? Дышите. Не дышите. Ake yenmemiş. Kalender manyo ekim direga karab berinize. Ake yestiymiş oğlum. Güzel mi? Дышите. Не дышите. Дышите. Так. Sizin işiniz kışkırım. Ne anneniz? Ne cevapsız bizge ne cevap veririz? Doğru mu? Sizge ne? Birinci gün bir ret der biriz. İkinci gün iki ret der biriz. Üçüncü üç ret der biriz. Dördüncü dört ret der biriz. Kaça oluyor? Torçuk orası koyalım, torçuk orası koyalım. Ne? Sekizinci bulsa sekiz der biriz. Oy bay. Akşam bir bukullere gidip batın buldu mu? Toşuna okuğansız mı? Birinci testtim sonunda koyup günler verip degende. Ne? Apçık kadar alar tutuyor sizde. Ya. Özüm. Asma kayıpçık ağır bırak. Ya biliyorum. Aha. Короче, Чимкенттағы аптека бұрысты. Чимкентке, Алматыдан Чимкентке барамын осыларын алу үшін. Басқа жерде сатпаймын ондайларын. Басқа жерден сатып алмайсыз. Жаққа барып айтам ба? Али доктор жіберді деп айтам ба? Түсіндік, дәріні береміз енді. Сосын шақырамыз сізді енді. Медсестраңыз что-то біртүрлі ғой. Біздің Европа. Ой, қазір біз укол саламыз кеттік. Қазір укол саламыз. Медсестра. Эй, медсестра! Қазір укол. О қашып кетті ана кісі укол салам деп еді. Ona sözü var. Маған зачем салып мен алып тұрған жоқпын ғой. Мамасы? Ладно. Короче, уколды өзіңіз саласыз ғой. Өзім салайын ба? Кете берейік қой. Баламыз қашып кетіп жүрді. Сіз ғой укол саламын деген. Сау болыңыз. Сау.